Yabona ke thola ukuthi sikhuluma ngokwenza umhlatshelo weyinkukhu. Nazi izinkukhu yabo amaqhude odwa lawa elimhlophe eliyimpangele elimhlophe. Wona umsebenzi esuke siwenza lo kuyashunqa nayi imisebenzi esuke siyenza yabo kusuke kusetshenzwa athi kusuke kudlalwa bogogo nomkhulu kumele sigade lapha na kungaveli yabo. Na umlilo masikhuluma ngomhlatshelo na umlilo kusuke kusetshenzwa akudlalwa hayi ngoba kusuke kudlalwa khona sesibenzelile nje sizoke sibhizi yawo umlilo wakhona kuyabaswa ngoba kusuke kusetshenzwa masithi ukuthi sizokwenza umhlatshelo yabo. Siwenze endaweni kanje uye umkhulu wenu uyabona unjani umkhulu wenu umkhulu lo mhlatshelo sisuke siwenza sesenza nayi imithi yabo ekusetshenzwa kusuke kusetshenzwa kakhulu. Vuleka izinto zakho kukhanya izinto zakho ngisho ngathuba ngazidalwa ngicela ulungise leziyana mkhulu ngawuzukufela ngizokuveza yabo nje zishe zonke zishe kanye lezo yinkukhu lezo. Nempi yayigudla umhosha impi mayiyoliwa yabona nje khonto ngifuna ukunifezela yona ukuthi ukuthi uma uyenza into oza ngapha mkhulu yabo. Sesikhuluma sithi abantu abasizakala abantu yabona la lo mfula uyahamba lo kunomuthi ongafakwa emanzini. Lo mfula awushi lo mfula engusini awushi lo mfula amanzi akhona ahlale hamba. Kunomuthi okumele uphosela bese ugeze ngawo lapha izinto ezibezenziwa siwuphose lapha usho ukuthi akudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Lowo muthi lowo usuke ufaka umuthi omkhulu siwusebenzisayo umanzi amhlophe ufake lapha uthi akudede ubumnyama kuvela ukukhanya akudede ubumnyama kuvela suke uvusiweke ngazo lezo inkukhu lezo bese siyakugeza sikugezela ithina esizazi ihlahle esuke siyifakile yabo. Awushi lo mfula lo mncane wona yabo manje ikhona phela imfula emkhulu ikhona futhi nemncane lona awushi lo yabo. Wona umsebenzi ke leyo ke esisuke siyenza kumalihliphi umuntu uma usebenza lo msebenzi angeke uzubabona abantu kusuke fela ubabone yabo. Lona hlathi ugudla ihlathi ugudla imhosha nayi intuthu madoda ngeke uzubona ukuthi kushiswani lapha khona esezisha already yabo. Yona ke imisebenzi lena esiyenzayo masithi woza bhuka usifakele inkomo yokubhuka ufike usiphathele leyo nkomo leyo esisuke sivumelene ngayo. Ngizozwa ngawe mina ukuthi kwenzakalani uzongitshela mkhulu kwenzeka lokhu hayi imali esheshayo mkhulu nakho kwenzakalayo ngenze njani mkhulu. Hayi ukuthi wena ulindele ukuthi imali ayikazingene ebhenki umkhulu akangisizanga umkhulu yabo. Kuyeke lokho thina sinabantu thina abasisendela amavidiyo besifezela imali abayisebenzayo. Sinabantu abasifezela indawo zabo abasebenza kuzo. Uthi lo muntu lona wasevuka kanje kubi
kakhulu iy'nkuni kumatasatasa. Ayasibasele lezi ezishayo lapha ukuze umlilo ungapheli ngoba ayisobambezeleka phela. Awole wasithatha lo munye manje simenzela la umlilo wakho. Yabona leyana emhlophe leyana uphendula ibheke phansi ngomlilo. Thathe nazo lezi inkuni ezinye ufake lapha. Ningi inkuni soyithola inkuni. Bese kancane. Baningi. Hey Mkhulu usufikile. Hey siphela siqale kwakho ke manje. Awusuzwazi umeke. Kodwa kufanele nje manje siqale olwandle. Ulwandle luyakhathaza. Ulwandle ngapha impophoma ngapha. Yonke lonto ya. Hayi masuka la yazi kunendawo edayisa inyama le mele siyodla inyama. Awulambile wena Mkhulu. Kade kusile. Mase kuphela umsebenzi. Hayi kokugcina lokho esikwenza la. Endlini nje ngicabanga ukuthi ukucaba into esele ayinakho ngifaka ushekers lapho ongenasidingo khona ufake lapho.